I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan tutorial. Evo danas ću vam pokazati kako spojiti vaš Android telefon ili tablet sa vašim računarom, znači preko aplikacije bez ikakvih kablova ili slično. Aplikacija se zove znači AirDroid. To ćete naći na App Store i jednostavno ćete je skinuti. Znači evo ovdje meni piše ovaj screenshot, meni piše otvori jer sam je već instalirao, vi ćete instalirati. Kad instalirate samo je otvorite i otvorit će vam program. Onda ovdje znači morate biti spojeni na wireless Wi-Fi i onda ovdje vam open web adres piše. Ovaj ovdje link znači https webandroid.com ili ovaj https i IP adresa, to ćete kucat na vaš pretraživač. Znači evo ovdje znači https, evo ja imam znači kopirano, evo ga, to je tu, idemo samo enter. E sad kad ste ovdje unišli na vašem Androidu izbacilo da prihvatite, evo ja ću prihvatit. Evo ga, znači sad smo spojeni na moj Android. E sad šta sve može, znači evo ovdje piše, samo ovdje piše znači ime Androida, verzija Androida i tako dalje, memorija. Ovdje ima kamera, pomoć, video, datoteke, možete muziku slušat, evo recimo možete slati poruke. Evo ajde za početak imate ovdje glazbu. Evo sad možete znači slušat muziku sa vašeg Androida preko računara. Možete isto tako da brišete, da downloadujete i tako dalje. Imate isto tako slike. Dobro, ovo su moje slike. Imate video datoteke i imate nešto što je meni najdraže, imate kameru. Evo je kamera. Evo znači, gledaj sad ovo, jebat. Ovo je sad znači direktna kamera sa Androida, isto tako možete prebaciti kameru. Evo sad vidite mene. Možete da slikate, samo da vratim na prednju, možete da slikate i da odaberete gdje će se spremiti, da li će se spremiti na telefon, tablet ili će se spremiti na računar. Evo recimo ako ja sad ovo želim da uslikam, jednostavno ću ovo kliknuti i evo je slika odmah ovdje spremljena. Evo je ovdje. Evo je. Malo je komplikovano, sad ne znam ni gdje gledam, ali ajde. Evo slika je znači odmah skinuta. I ne znam evo ljudi šta ima još, ajde ovo ću isključiti. Šta ima još zanimljivo? Pa ja mislim da smo sve prešli onaj. Ovdje ima znači isto da vi vidite direktno šta se na vašem Androidu dešava. Ali Android mora da bude rotovan. Sad, to je malo komplikovano. Tako to još nisam radio jer je rizično, može da se desi svašta sa Androidom, tako da nisam ni htio probavati, nije mi to nešto ni puno potrebno. Ništa ljudi, to je bilo to za ovaj tutorial, nadam se da sam danas nešto novo objasnio i pozdrav.